Бу сыллар тухары аммалуһун абаган эхилеге үтө жанаттарын холобуроңостон кинилер хорсун быһыларын үйететерге утумнаа хөленигден келле. Салгы биги корреспондент материалгар. Тыһынча 916 сыллаха абаган эхилеген чаттара Сахар Республикатын үтүлэх архитектора Петров Вячеслав Семенович, онна Сахар Республикатын үтүлэх тутачыта Захаров Александр Никитич каулаһыннарынан, онна бәйләрен проекттарынан гражданская серии, онна агады дүсеридин албан аттах бойыннарын аттырын тас мемориальный комплекска үйетип биттера. Хайын тахамут үсейләти бары үйет токүстәл бар бута. Обыямат улахан итекастырын курдук көстүләх. Данна дәһләне камалы нүдәхт турга дәп туру. Йөри көтү кис вакыга үтчәп камалы. Яна битәп. Анна мен ханара кабиян салас дигәндә. Көстүтә кәҗват. Бүгін абаған елеген жалдатын көрләһіннен албан аттар сурулуут мемориалларгар әби, тыһынча 904-5 сылларга китбәннә хөлелерин ehen металлинен наградаламмыт. Холбур болар ховун жанаттарын үтетен, кәлер көлөнә чакка үелә хайдыбыдыгынан халар мемориальный обелиск арыдылар. Бу мамналыктыры бем жонларым аттары барынан өссөлөклөханны кен туттабын. Онна бу беолар бутугар хүддә хүшгөйдүнү беледемин астынабын онтон. Эти курдук сери тыл бедраннера фронга тылга көлдөрбүт хорсун быгылара билинге көлөнага ия дойдуга беренилях болуга үтө хылыбыр болар. Мария Иванова, Сарглана Харитонова, Василий Сыпцов, Павел Пахомов, Рустам Пудов, Саха телевидениете, Амма Джакускай.